Anan ayrıkça переходный возраст деген бар, білесіздер. Bizde kırıkça ötkölü kurak деп koyuyor. Emi ötkölü kurak bizde dile bolğanda tora hani hiç kim sekir ötketmese gerek ha uçup. Barında ele bolğanda al kurak. Oşol kurakta balanı жақсы tarbiyalap nasat aytış gerek eкен da. Ha? Misal bizde ötkölü kurakta bilmeyle ötüp ketse gerek bizde oşol atabыздın bir çığığı var ele. Ha? Enevizden janağı kösösü var ele. Oşonun menen bir çimçip dur ele, sekir ötkörüp koysa gerek bizde. Ötkölü kuraktan çıbayağı jerde. Bazırkı ballar bu переходный возраст эми не кыласың эми деп эле ошонун көзүнө карайт. Эмнеге көзүнө карайбыз биз? Ал мисалы акылы туура эле ал бала. Айтчы, мына туура эмес балам, мына зыян, мына пайда, мынаны кылыш керек деп ошону түшүндүрүү биздин милдетибиз да. Балам, арак ичпе, арак зыян, аракты мисалы 200 сомго ала турган болсоң, 200 сомго азыр мына картошка кымбаттап кетти, жок дегенде 3 кило картошка келет. Sen bir bötölkü arağın içkenden göre 3 kilo kartoşkanı 2 jolu kuvurup çorpa kılıp jesek bolot deyip payda ziyanı aytıp düşündürüşünüz gerek de bayağı. Koyan bul, tibeyim bul, переходный возраст ekende meylem, ötüp keterem mi deyip durup. Hayattan ötüp ketet hali. Hali özü akıllı tolelek bolsa al balanın. Jakşı jaman jakşı ajırat al bayatsa, telefondan her neteni körü atsa bayağı yerde. Ağa bir düşündürgen, yol götürgen biri gerek de. Al hiç kim yol göstermese, kat ötüp ketet al neseden.